طبعا خوش به بینرن رو جاوا تیوی خلک کنوج برنامه دوربین عمل پیشبری وره خلک اما ایرو گریدای مجاره که پر گرینگ روشنبیری تی چواته بناسه کو گرکه کسایته چاوا در روشنبیری ده هبه باندوراوی جواکه به چاوایی به روشنبیر چاوا گرک پیشنگ جواکه به زحمتی انگو دکشینه به چاوایی به اما هن هف پیوین به هن کسایتن روشنبیری لروجاوی کردستان ده چه بکن و بواره پار بکن بمرابن تا داویا خلکی دم باش سرچاوة شو روشاو چیه؟ صار بقول لك سباس تناس بالمامستا أنا هي تاسينو نبيسكا سرچاوا برز انا هيتا مجاره ما ايرو سر روشنبیریه یعنی دبگو هر کس بناوی روشنبیریه خود دنیشان یعنی انا شرط و مرجع کو یک کسک روشنبیر به گرگ چه شرط و مرجع ده بین د کسایتاوی ده جیاناوی يعني أنا بيناسا روشنبيري قلك بيناسي وهنا هر يك الجور خوش بيناسا ديك براستي أو بخوا قوتنك بر برفرة لأسوكين كسايات أسشاوة دي بينم لازم تشد روشنبير ده هذا شخوا روشنبيري زانستي لكسن روشنبير دبك دنرين عمدا دبك كارب برسكريك دي جواكي ده ببينو كارب چارسريه جوي برسكريك ده ببين يعني أو زانستا خوا شروفه بك دكوراهية ويدا وتيخ خدمتها جواك أخوة ليه شو لازم هبه دكسين روشنبير ده يك كارب جواك أخوة بك جواك كي روشنبير كارب بيشخينه بفكري أخوة يا ددوا كارب إلهم برخوة ناس بك وقبول بك ويبجرينه يعني هكا روشنبير إيه دور أخوة نبجرينه فأنا روشنبيره أساس يا خالك قال لك جرينك وآهرجي أساسي جبك باراستنا ناسنامه خو بکه زمانی خو کلترا خو چاند خو روشنبیر دبی بتایبت ام روشنبیرین کرد جبر کو اف گرینگیا گریدای روشنبیرین کرد یا چارا خاله چارا کو رخنوام به کو زانی به رخنی بکه کو چاوا کاری به وی جواکی سر راست بکه و چاوا کاری به دست خداین سر برینی قال لك يعني بيناسه هن اللي ادنرين عمدا كسن روشنبير لازم بفيرنجي باشه برز انا هيدا روشنبيري دروجابای کردستان ده به تایبت دسپیکا شورشا نوزه تیرمه ده تا روجا ایرو دنرین اود روشنبیر یان روشنبیری ده چه آستی ده يعني انها وكي جواكا كرد ام نقاش بكن شخوا روشنبير لا بجواكا خوين باندور دبي تشتي جواكي دا تشي او روشنبير جي باندور دبي كو قالك كيماني هبه شبر كو تشتي دروج آبا دا تشي بو او ام بيجن اف تشتي كو بويرين د 15 سالا دا تشي بو وكي روشنبير نگهشتن او استا کو ببویری را بمشه چیز عالی شروع کردناوی به چیز عالی درخستناوی به لی ام ویجی پر گناهکار نکن یعنی جبر کو گلک آستانگی گلک پرسکریک الپیشار روشنبیر جیه لی گیا ام کارم بیشین گیا بو گیای آستکی باش یعنی تشتی هری باش دوی 15 سالی داوی یک گوکاری بو گلک چتا بلگه بکه ده نویسا خوده مثلا ده چیروکا ده هلبسته ده رومان ده ور حاصل ده بشن ویجه ده آد دیا کاری بو پاراستنا زمان بکه وکی زمانی کردی بتایبت ده اف 15 سالی تالی ده که پشتی دبستانی من و زانینگهی ما چه بو روشنبیر جی کاری بو الکیلک آبی مرسلی بسکنه و کاری بو پاراستنا
اف تشتانا بکه شخوا گلک تشتا جه روشنبیر تی خواستن لی نگه او آستا کو به شورش ربیا جه ام به ببویر رابه لی دویک دور ده جه امزانه بن چی پرسگری که روشنبیر هی حتی کو نبو برسوا به شورشی باش تا بحثا پرزگرک و زحمتی آگر افجی گرینگه وقت چه گوته پیشیا روشنبیر یان هاتن پیشیا وید وی دما دیروک و حساس دی گونته دروازه يعني ما دست بك ده قلت إنه روشنبير بقى رخنا وان يك ج خالين جرينك كو تشجواكي برخنا قبولناك بتايبت سياسة مدار يعني برسجريكا روشنبير وسياسة مدار قال لك برسجريكا كي جدية يعني تو سياسة مدار أو أمبيجن تو بارتي يعني تو رخنا الخوا قبولناك إجا روشنبيرين كرد دو جاري كي جبركو هم وەک هەر چارپەرچە کوردستانێتم دبن دەستە لادارە دەبوون gelek zor û zehmetî wekî milletê Kurd derbas bûn a din jî wekî siyasetmedarê di nav Kurda de çawa karibe ev rewşenbîr qebûl bike yanî paşguhkirina rewşenbîrtî paşguhkirina rewşenbîra astengiyekî pir dijwar bû yanî gelek caran jî belkî derbas kiribe lê ne heta gavên talî yanî hin gav hene lazim bê şikandin ji bo ku rastî jî rewşenbîrê me وەک بعربی نابێ ببە حالاک کار باندۆرێ کار لە civakê bandor bike kar rola wî divê civakê de hebe yani dinerîna we de astengiyê golpêşiya ji rewşenbîr derket da ku bibe pêşengê civakê yani di gelek welata de rewşenbîr pêşengê siyasetê ne pêşengê wa welatan e yani dibîne di Rojavayê Kurdistanê de ew siyasetmedar bûn kelem di pêşiya rewşenbîran de yani miştir got ê rewşenbîrên ê Kurd du kelemin yani divê xalê de du kelemin yek ji ber ku wekî millet wekî gel wekî Kurd hîn bi wan nehatine etirafkirin wekî em bê Rojava wekî bi şeklekî resmî hem ji derve yani hem pirsgirêkên jê derve û hem pirsgirêkên ê di hundir de rast e gelek cara siyasetmedar bûne asteng ji bo rewşenbîran ha îja li vir wekî rewşenbîr yani karibe çi bike yani ana te got yani ev astengî ana em nikarin di rewşenbîrên Rojava muqarene bikin em bi rewşenbîrên Ewropayê em rewşenbîrên milleteke de çima ji ber ku me destpêkê de got rewşenbîr lawê vê civakê ne belkî ana mesela Ewropa ceman parastina zimanê xwe nakin lê cem me erkek bingehîn ku ez parastina hewiya xwe Kurdî nasnama xwe Kurdî zimanê xwe Kurdî belkî mesela rewşenbîr li Ewropa behsa wan dîmokratiyetê ê min behsa min vir gelekê armancê min gelekê tiştê min gelekê divêk ez parastina wê bikim ji bo wilo astengî jî ew ê gelek bin pirsa min dawî ew e ji bo rewşenbîr çi destek û alîkarî tê xwestin Şixwa ez ê vegerim destpêkê de rewşenbîr di nerîna min de divê kesek nevîskariyar rewşenbîr ne girêda be bi yani bi tu partiyetê bi tu divêk insanekî ser bi xwe bi fikrê xwe yani ana ez bêjim nebêjim insanekî ser bi xwe tam tuneyê divêk meselen tişna hebe ez pê bawerim lê wekî bibe berjewendiyê partiyekê berjewendiyê milletê Kurd jê tê xwestin ji bo vê yekê jî divêk insaneke bi rastî xwe bibîne berpirsiyar li ber vî milletî xwe bibîne berpirsiyar li ber êş û azariya vî milletî xwe bibîne berpirsiyar li ber nasnama û çand û zimanê vî milletî zor spas ji bo te gote tevlî bernameya me spas ji bo we jî Baş Dabaş. çawana rewşa çî باش سباس قال لك سباس أرس em te rast bike شابار سعيد يوسف عندما هرركي يانجي عندما هبقت نتارو شبيني روجافاي كردستان serçava zor spas gote tevlî bernameya me bû mijara me îro li ser rewşenbîriyê yani em bêjin kesên cana bêjin em rewşenbîrin li
سر رایا جبو رایا گشتی جبو جواکی ام بیشن شرط و مرج روشنبیری گودوی کسایتی د جیانا ویت هبه گرک چاواب او روشنبیر جارك دي قالك سباس دوباره روشنبير يعني ام بيجن شرطي اولي يعني مرجي اولي دبي ازاد بي دبي نقري داي نا بارتيا بي نقري داي كسايتا بي نقري داي ام بيجن دسلات داري بي نقري داي تكاسي بي دبي شمندي ازاد بي دبي فكري ازاد بي دبي قوتناوي ازاد بي دسبيكي اول هروها دبي بي او نينكا جواكي بي گریدان نوی بجواکی باش خو روشنبیر ام يعني روشنبیر چیه روشنبیر کسکش به جواکیه دوی گو تکریوی يعني کسایت کی جواکی بی يعني تکریوی بجواکی خرد بن و ايش جواکی ناز بکی زحمتی جواکی ناز بکی ام بیجن فکری جواکی ناز بکی احتیاجات جواکی ناز بکی و بيها ويد بي يعني از بيجم دبي وكا نينيكا كي وكا بردفكي يجبوي جواكي نقبينا ام بيجن جواكي ومثلا ام بيجن كسي مثلا سلطي يعني كسي دسلات دار يعني كسي يعني اقري ببريا بيجواكي بله يعني دست بك شورش انوزی ترمه تارو جایرو يعني بهتر سیستما د سلادار آزاد بوین چه بو کاری روشنبیری گاون باش تید هاتن آویتن دنرین ود نها روشنبیری دی چه آستی دیگه لروجاوای کردستان براستي راسته بشتي ام بيجن شورش انوزي ترمه راسته قابن بر باش هاتن آویتن ليقو ام بيجن مقارنه بكن بجهان را ام هين قالك جمرد في براستي راس ما قابن باش آبتن وكي زمان وكي چاند وكي ام بيجن تيبين كردي وكي نبيسا كردي وكي هلبستو ام بيجن شيروكا كردي قالك قابن باش هاتن آبتن لهين قالك براستي قابن مسترجي هين جمرد بين وكي ام بيجن وكي روشنبيريا ام بيجن راست يعني روشنبيريا حقيقي يعني قالك جمرد بي ام هوددن و ام براستيجي ام دخوازن جو جبر جو روشنبيري شكي برجرنجا جنكترين تش جيهاني در روشنبيرية آزاد راست يعني وام يعني ام بهيفينا كو ام بجين واسطي يعني اسطا ام بيجن وكي بعد دولتي جيهاني چپرز گرک و زحمتی البیشا روشنبیر هنه قالك بس قريك انا براستي ام قري داي قالك تشتانه قالك جوان قري داي كساهتانا قري داي بارتيانا قري داي ام بيجن فكرك يقولوا قرتينا قري داي قالك تشتانا ان قريك نملو بي روشنبير ما قلت ام جارك دي دوباره بكن دبي جو ازاد بي دبي فكري بي ازاد بي دبي نرينا ازاد بي دبي نقري داي تكسر دبي قري داي جواكي بي ايش جواكي ازارين جواكي احتياجاتي جواكي نرينا جواكي بجهيني ام بيجن كسين يكون بالسياديه بجواكي سدم چی حتانا او روشنبیر کو آزاد نبویه شام نب گشتی بیجن هنک آزاد و هنک کاری خود باش دکت و هنک جد بگو در که نه آزاد وقت جیانی زمان سدمی چیه سدمي أول سدمي تشتن سياسيين براستي سدما بنجهين أول وأساسيجي أول تشتن سياسيين بارتيه سياسيين حركة جريداي كسكية أي مجي بيجن حمو آلية ما سياسية هي والها بنكرية حتى روشنبيرتي أصلا بيجاباجو نيرين نزيكي هبن يعني نيرين أم بيجن ولو جولو كورتربن ونزيكي هبن بيتر روشنبير آزاد بيتر نما جريداي وآلية بيترجي كاري أو آزاد بونا خو وكاري يعني دنجي جواكي بجيني وبيني نكا جواكي وبي بردفكي جواكي باشه يعني أنا نها جريك روشنبير بيشنجي جواكي بين حتى السياسة دي جي بيشنج نرين أود دروجاوي كردستان ده روشنبير بيشنجن وهجر نا سدم شيء نا والله روشنبير حتى نا بيشنجن سياستنا هلي وبارتي مي سياسينا هلن يعني بخوازن بيشنج مجي هاجي آزاد مجي أو درفتنينا وين مجالنا دنوا وتجارينا آزادنا ونبيشنجن نمجود هيا بزجريكن سياسي أم بيجن شار سرنبن روشنبير تيجي بيقولوا بيني. طب حسب بارتين سياسي كرن برزجريكاج روشنبير عدد خدم برزجريك شنو؟ يعني نكارن آزاد نكارن قلت نخو آزادي بيجي يعني بخوازي إيه روشنبير بخوازي قلت نخو آزادي بيجي بارتيا وسياسي ناهلي. أصلاً كي خبر ده ناهلي نكارن جبروا له حتى أبس جريكن سياسي وأبس جريكن نبنا أرين سياسي شار سر نبن وحل نبن وأم بيجن نجنا أرمانشكي وروشنبير جيبي أوي. باشه إن هذا بيدا ميدا
پێویستیە ڕەوشەنبیر لە ڕۆژاوای کوردستانی دا کۆکارە بە کار و خەباتی خۆ باوایەکی باش و گاوێن پڕ گرنگ بابێژە پێویستیا و چه احتیاجی بچێ بگەرەکش بۆوی چ بێکردن باوەڕیا مدە دەبێ یە ڕەوشەنبیر نەگری دای تو پارتی سیاسی بێ ji ber ku em dikin û nakin berê me digo bela girîdayî bê lê bera azad bê lê nabê nerîna me de girîdayî bê ne girîdayî kesî bê ne girîdayî partiyên siyasî bê ne girîdayî te alî bê û em fokus bikin ya jî em terkîz bikin serkarê xwe rewşenbîrî ser nivîsandinê ser nerîna civakê ser pirsgirêkên civakê ser ihtiyacatê civakê û em bêjin navendê xwe desteyên xwe em bihêztir bikin em bihêlin civak ji me hez bike em bê pir tikevin nav em bêjin civakê em buwar biaxivin em buwar bidû bistînin ta got baweriya civakê bê rewşenbîr werî wextê got ew bawerî bihêz bê û qewîm bê wê çaxê em karin bibin bi rastî jî em karin bibin berdevkê civakê em karin bibin rewşenbîrê azad گوتنەکە داوی gelek spas boî we gelek spas bo Rojava TV em bihêvîne ku em bigihên wê astê wekî Kurd wekî milletekî ولو براستي ملتكي جي بشش هزار سال ده هي ام بهيبين وام بهين واسطه تاغو ام كاربن ببنيني كاجباكي جبرغو براستي جي ملتي كرد قالك ايش ازار ديت وام بهيبين وايجو بيدا ام ولو ام بشكي كيف خشي ام جيانا خو بردام بكن قالك سباس زۆر سپاس بۆ گوت تەبلی بەرنامە ئەمە بوو مامۆستا شەپال قالك سباس وي وجي سباس برجعوا تي في قالك سباس دەم باش دەم باش سەرچاوان اون چاوانە ڕەوشەوە چییە سپاس کە هەر هەبن ئەم تەڕاست بکەن مامۆستا عەبدسەمەد مەحموود هەلبەستوان زۆر سپاس مامۆستا گوتە تەبلی بەرنامەیە ئەمە بوو ئەم ژێکە دەست پێ بکەن میژارە مەیرۆ لەسەر ڕەوشەنبیریەیە ئەم بێژن کەسێ ڕەوشەنبیر گەرەکە چ شەرت و مەرج دە ژیاناوی کەسایەتاویت هەبن بەێ سپاس بێگۆمان پرسەکێ دیکە پرسەکە فرە بەرسەوێن وێنا تا ئانا سەرانسەری دیرۆکی زانیارên cîhanê jî hîn pênasîneke taybet bi peyva rewşenbîr an rewşenbîr kî ye nehatiye kirin lê em karin wek civaka Kurdî çawa li rewşenbîr dinare kî dibîne rewşenbîr li civaka me jî de tanha ev jî hinekî wilo fire he tu nikarî wêna xweşik destnîşan bike ev jî sedemeke bi hişmendiyê girêdayî ye pênasîna gotê kirin ji layê yekîtî nivîskara bin ji layê nivîskaran bin û ev kes rewşenbîr e divê nerîna min newsa be yanî nerîna min ew kesê rewşenbîr ew kesê xwedî gencîneyeke zanînê be di hemwara de di heman demê de xwedî bandor be dema got ez nikarim ramanên xwe wergerînim bikim helwest di civakê de ez nikarim navê rewşenbîr lêkim hena bi rastî dema tu ez xwe dibînim helbestvan dema yek ji mir dibêje rewşenbîr dibê hundirê me de ez berova jî kesin dimim ew peyv bi me giran be ji ber dibe ez nikaribim bi wê rola got ji rewşenbîr bi rastî jî tê xwestin ez pê rabim bi kurtayî kesê zane xwedî bandor xwedî hişekê azad be باشە یعنی ئەم بێژن لە گۆری پیوانێک گتە گوتن لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕەوشەنبیر ئانگۆ ئەم بێژە ڕەوشەنبیری لە چه ئاستێدەیە چ گاو ئاوێدنە ji destpêka şoreşê diyarê dibêjin bina va 15 salat bi rastî ez gelek caran jî dibêjim çanda Kurdî bi tevayî dikarî li Rojavayê Kurdistanê wî bar bike
قوناغا بری 10,011 گو از نابلیدکم قوناغا پاراستنی هنگی تنی مخواد پاراست ام کاربن چند آخوا بپارێزن چش عالیە زمان بژ عالیە دیرۆکێ بژ عالیە وێژەبێ لێ پشتی 10,011 گۆ ئەم دەرفەتێن ئازادیە بەبوون کە ئەم کەتن قۆناغا پێشخستنێ دێ لێ ئەو پێشخستن حتانی کویدە و چخەیس باندۆر لێ هاتنکردن وە گوت هاتن خواستن ئەرێ یانا ئەزیشتەر بێژم گاوێن هەن گاوان باش هەنێ لێ نەلە گۆر هێویێمانێ دائیر ڕۆژ برزگرێک چنە گەتی دبێژێن نەل گۆر هێویە مەبن ئەو زەحمەتی چنە پرسگرێکن گشتی هەنێ بتەوایە جڤاکا کوردی بگرێدایە و پرسگرێکن تایبەت ڕەوشەمبیرا بێ پرسگرێکن گشتی ڕەوشا گو هەرێم تێر دەرباس بوو ئەم زانن ڕۆژاوای کوردستانێ قۆناغن جوار ئێری ڕاستی شەڕ هات ڕاستی گەلک تەنگایا هات ئێریشێن داگیرکەرا لەسەر هەبوون ئەوان ئەو دەرفەتێن گۆ بێتر بەری خۆ بدن ڕەوشەمبیریە و چاندێ هەنێکی ئەوەیە قەلس دەکرد ji hêla dimvêjî ez dîsî dupa dikim li ser wê hişmendiyê da îro roj nivîskar an rewşenbîrên Kurd wek bi erebî bêmecazin gev nav li wan bikin nivîskarên Kurd rewşenbîrin îro ro ne şîrîkê avakirina beryarê ne çima ne şîrîkê avagiriya beryarê ne ev jî bi wê hişmendiya destilata heyan siyasetmedarê got hene hîn rewşenbîr şêwirdar ji xwe re nabînin şêwirdar ne bibûr ne tev jî li aliyê wan e me jî nikarî em xwe bigihînin wê astê got ez karibim bibim şêwirdar dîmek bi giştî carna jê jî yek heye hundirê xwe qels dibîne lê dema ew derfet jêr dêk navî wî bibe nivîskar an rewşenbîr xwedikê binsiya wan kesa ji bo wî navî biparêze lê ev ne ji ber rewşenbîriyê ye ji ber gota rewşenbîr be divê tu xwedî nerînek xwe taybet be xwedî bandorek xwe be ez kî me ez çi qîs karim ji milletê xwe ji welatê xwe re bikim ji civaka xwe re bikim di nerîna me de bi giştî pirsgirêka herî nav rewşenbîrên Kurda de îro ew asta zanebûna wan asta hişmendiyê nebilind e henê bibûrtê ji helbestvanekê re bipirse çi agahiyê te li ser wêjeya herêmê a Kurdayî kevin adin dibêje heta ana mehîna helbestek ji kesî re nexwendiye wez helbestvanim ev pirsgirêkek e vaya pirsgirêkek gelkî mezin e dibe dem ji vêr lazim be û em karibin hêdî baqûnaxa derbas kirin باشە ینی نها بەچقا هەفپەیوین چێکردن ئەف تێ گوتن سیاستمەدار هشمەندیە ڕەوشەنبیر ئانگۆ ڕەوشەنبیر قبول ناکرد چما سەدەم چییە ev baweriya me de ew ê siyasetmedar jî hê jî ew eziya hand hindirê wî de ye hê ew jî ne di wê hişmendiya vekirî azad de ye got bibîne ev welat herkes şîrîkê wê ye ez ti derbajê siyasetmedar nagirim ez ne cê sekreterê partîkê digirim wextê ez xwe nerim ez helbestvanim dawiya dawî de ez karim nerînê xwe bidim bandorek me hebe lê ev jî çima dibe carna jî şirovekerê jêr tune ez ne ziyanê lê dikim ez ne cê wî dibim ez ne doza mûçarê dikim ne doza peralê dikim çima me dûr dike çima şêwira me nake dîmek ew jî nerîna wî li ser me wek rewşenbîr dema ez bîm ez mebesta me rewşenbîr tevene me ne di wê astê de dibîne û ev jî problemek û mişkîlek awiyê neamine بانگەوازیە te daxwazê te ji civakê da ku rewşenbîr cihê xwe bigire û bibe pêşeng yan bibe şêwermend wegite binav kir
داخوازی تچنه بانگوازی تچنه یه هری گرنگ گو ایرو رو تایبت زمان کردی اف قناغ گوهمه بهشتنه نهاداویه هیجی گلک پرسگیرکن زمان و رزمانی هنه اگر دوی در فیلده اموی چاره سر نکن امید سالم بیده توشی گلک آستنگیه دبین یک عاد دوا لیبورین و حس کرن و هف پجراندن هف قبول کرن و لهف گهداری کرن هگر ام هفدو گهدار نکن هفدو نپجرینن جه هفدو حز نکن امه نکاربن دستی خوشی تیخن دستی هفده و به هفدو رکارکی جبو پاشا روژاوی گلیهان بکن نویسکاری هلبستوانی روشنبیری نبحثانی ده به زانبونی ده او زانبونجی شخواندنی ده دیمک ایرو رو گلکی تیخوستن جه روشنبیری کرد بگشتی جه نویسکار و هلبستوانا و رزمان زانا گو بریوال زانینی به و بریوان اللي خواندنی به و هفدو پجرین و هفدو کهداری بکن زور سپاس بوده گوته تبلی برنامه اما بو او آگاهین گو گران بوهات مرا پار بکرد زور سپاس با وجهی و بو قناة رجا باش سال خوش دم باش دم باش و قالك سباس چاوان روشا و چی مامسا الحمد لله بر باشن تناسب جواني عبدال مجولم بخواندني ونویساندن زور سپاس مامستا گوته تبلی برنامه اما بو مجار اما ایرو سر روشنبیریه یعنی چه شرط و مرج کسین گو روشنبیر به جواکه ده هم جواکاوی هم جیاناوی ده هم ده کسایتاوی ده یعنی روشنبیری ده چواته بله سباس اشتر راسي قوتنا امبيجن روشنبير برسك نو يجي وكبنجي جيانا جواكي راسي امبيجن روشنبير كي زي اوكا برساته بكم سيبش يكجي وكا بيناسين روشنبير كيني چنه رول اوانچی آد دا رول اوان بندور اوانچی آسیا ددما مین هاد کو چه کاره روشنبیر بکه آد بده خیانه کرن وکه پیناسین روشنبیری کار بیجن نه هر کس تشتک نویسی بو روشنبیری بسه واقعاتی یک ای دنویسین روشنبیر یک ای دخوینه یک ای گهدار دکه گهدان مادەکی لەڤر جەم بە سێ کەسەیە یەک هەیە ئەم دەبێژن ئافراندنا نویساندنێ دەکە ڕۆشنبیرێکی تێگەهشتیە ژیرەکە مەژیە خۆ نێرینێ خۆ دانوستاندنێ خۆ ئێدن هەیە دکارە بێژن نسبە ئێدە نویسینن بەلکی سەدی یەکە دۆیە جڤاکێدە ئێن خوێندن دخوێنن ئەو ژی خۆدیە ئەم کارم بێژن برنامه وکه شهاداتن وکه دیره خوندن و چی لی اوجی تیگهشتین یک زکا کامی کارم بیجن تیگهشتن اگل جمعی هیه جیرکیه که مجی و تیگهشتن و نرخاندن و کارواتش تاچاب در و نفس یک جی هیه نفس شیفانا ای خوندنت کاری بیجه 25 سدیه ای گهدانی اوانا ندخوینن و ندنویسینن لی تیگهشتن اگل جمعی چه دبیج جنیرینا جواکه آکونوانگه امبیجن ابوریه هر شیوه جواکه تدبینه کار راجعه او تکار بیج بلکه هفته و پنج اش کسانش ویچکی و هنک جوان نه اول سر بالاوان و نه مشغولن به کار خوی روزانه ابوری به بیجن بازرگانی به اول لی روشنبیر اوانا ایکو کاربن او جی دبشن روشنبیری جدی باشن هنک روشنبیری تیگهشترا خوش خورده هلن
تكي حر زانبونا حر تشتي تكشنا حر تشتي الجمو يشرو بالجمو هي تشتهي ليش خرد هي لوكش خر انه ازياني تشاوا فيم دكم ولوي لي بشك جهي وانا مكارنا فيها بيجن نيجاتيف لهنجي بوزيتيف ببورين اي بي شي ما قلت وانا بوزيتيف سلبينه وهنا كان يجي نيجاتيف ايجابينه تشدقي هي جموان تخوازن درخن لي بنيري نقدن بشروبا قدن ببرفرح بو نقدن افكسي هاني لجم هرسي جيا هي ما قلت ايه دخوينه ودنفيسينه والله شخر دنفيسينه تشني خوش مدت كذا هجر بو تشتاق بو تشتاق جي مره هي اللي هنا كان نادجي فيتش كينه اما قلت ايجابينه نيجاتيفن تخوازن بدن ودرخينن وجواكي بدن خوش كرن و دخوينجي شهاداوي هي ام بيجن مك برنامه نامه قرتي وقرتي نامه خندواني ام بيجن دبستانه شهاده ثانوي علوي وان لي تيجيشتي دكن بتشتازان او شيء دبشن ما قلت سلبي وايجابي هي او كسي هاجي جواكا مد اي ما قلت اي قهداني او جي بين روشنبير وتيجيشتي وتكفن جواكي ورولا خوي هردو اليات ديزن نيجاتيف جي بوزيتيف جبروا فيها وكا بين سينكي ما قلت امكار بيجن اف كم كان شوار بين روشنبير بالشكل هنا بدانا خو وسندنا خو رولا امي بيجن رولا وباندورا روشنبير لجواكي تشي او اي ما قلت اي سلبي ام هي نابجن او شخوردك ليد تكاربيج اي خواندوان اي روشنبيري خواندواني دگشتي لي تشد او شخورد هيله ودجواكي دك لي او تشتي بوير هاي بدما وير در وانا اي غدانه جي بو لي تشدنينه او اي نویساندنی خو کارب جیانی خوش بکه راستیه بده خویانی کر وک حقیقه وک باقش بونه امکان بیجی پاک بونه بیجن فضیله جمال بده خویانی کرن دجیانا مروفاده او کسی هینا کار بیجی ایجابیه کار نیرینا بده کار شروع بکه او کسی او رولاوی بیجن رولاوی چیه باندوراوی چیه دوید جواکه ده کار به رخ نبکش هر سی کسا شفا هر سی ما گوت جورین ای ما گوت چکاوای روشنبیری کارن رولا خو ده راست کرنا جواکه ده بدن خویانه کرن بكساتيا خوي وكاريزماكي كار رولا كي مزن بدي ونيرينات بقهر بسر حرت شاشة شيبونه كار بيشتغل مقر بيجن وكا كونفاني بالسياسي وكا بيجن شاندي بثقافي وكا بيجن جواكي هر شيوي خو كار نيرينا خو بدي وبيجي اولوي ابنولوي دنجيوي خورته هيزاوي هي كاريزماوي خورت او كسكاري تشتا بقهر او دفير وشنبيريشي بلوبه لي امناسكن حر انسانك رولاوي تكويناوي جيناتي ويدهله تيك قالبك لي ناهله ناب كوروشنبير نب نينكا جواكي نب روشنبير دفي بيشنجيه نيرينا كوي هبه ناما كوي هبه هذا هاني دفي بدو خوياك وكرول وكا باندور بله دنبیل ابتدا روشنبیر روجاوای کردستان پیشنگه هنا ما قلت هنا بدو الشيخ سلبي هنا ايجابي هنا لي ام جبر دبو يري مزند دبو يري جواكي دام بيجن شورشك تشيبو تفقرك تشيبو رولا روشنبير خيانات كي جبر كاو تاكيشتناوي فكري راماني بيجن جيركي شروع فكري برترج هجر جهرنك هزيدن يا ج اجتفايا جواكي اجتفايا كسي جواكي كسي جواكي اجتفا رولاوي دوي خورتربه وكاربه واندورا خبليزي دستي خدين سر ايشا دستي خو هلد سر هديه هر دو بشا بدو خویانه کرن لور شاشی آراستی اوه لور ایشه لور هدیه لور دوی او رولا هانه کاره بلیزه دوی جواکا چه بو
ما قلت هالكفتنك الجمع وك أم بيجن شروفا مي آسيا دي دمامي نهادي هالكفتنك مزنش يبو أم جين نظام كي در كتن رولك كرديتي ومكتن جواك قشحات بارتن بحر أولوية هر علي شالي أولوية شالي بجن جواكي شالي أبوري شالي برتش هاد بارتن كي كارفيت شتي سراس بك راس سازي هنا ريخستن هنا لي أو هنا دي شارشفا خدنا نيرينك تاني أن كارم بيجن دمشينه بروجانا دمشينه لي نبيس كار بيب اگر ای روشن بیر بب کار نیرینی نه و شروونی نه و چاره سریک نه بده وی جواکی لوری جات تشتکی دی چه دبه اشکالی چه دبه او اشکالی یک پر زور آراستی کو اشکالی چه دبه دورتا روشن بیر ده سیاست مدار تسبیک ده دلهف کفتنی ده ای کونوان و ریخستن هگر هبن سازی هبن رید دن روشن بیر كو نيريني خبيش او نيريني بهلتينن ليلفر تشتك شيء دبه او روشنبير وقتها بأب نيريني منن وبشكيله زي ذكر وبشكيله يمكن نولو ليفر اشكالي شيء بهفكه جبر ولو دبه روشنبير نيريني خبيش وبشتا خبدري هر نيريني كده نكفه نكبر او وكا خاباندنا كي شازيا و كونافانيا سياسه مدار دبه كاتشي نيرينات هي بشتي جير دبه او دهندره خودت باش دميه ونيرين دشيت كو داويد بهم امنه ليك يمكن ليش ذكر لبدي روشن بير نيرين خو بيجي جواكا خو خوش بك نيرين خو بيش روج بيجي كيمانيه خو شاشيه خو بويجي بيجي قال بجواك برنگكي گشتر موتر بدو خيار كرن لبيش روج لدماغ خو نهاب زۆر سپاس بۆ te گوتوا ئاگاهی و گەشەدان و گرێدایی ڕەوشنبیریە ئەمەرە پاڕ بکرد زۆر سپاس بۆ سپاس شوره مبوت برسكه نويه برسكه كبنه بر جيانا مدى دكاله سپاس سپاس دەم باش دەم باش gelekî bixêr چاوان ڕەوشاوە چییە سپاس dikim sağ bin مامۆستا دەست پێکەم تەناس بکەن Yusuf Kutê serokê getiya Rewşenbîrên Kantona Cezîrê سەرچاوە برێز یوسف مژارە me îro ser rewşenbîriyê dema gomerod bê rewşenbîrî yanin bêjin kesê rewşenbîr tê çi wateyê tê çi meneyê çi şert û mercê got keseke navê rewşenbîrî lê were kirin Helbet ana Rewşenbîrî jî wek em bêjin beşekî dîtir te nikaran mesela textor yekî gene textor dikare bêj vê textorê na yekî gene endizyar dikare bêj endizyarê nabe endizyar belkî karên hene ana ser xibretê çêdibe mesela bibêjin xibret wî heye tecrübeta wî heye tê de karê xwe pêşxîne bêgo şehde bistîn yani ya şehda textoriye bistîn ya şehda wekî dî bistîn kare bike ama wek beşekî bêjin elmî viyan tê nikare Ya dîtir jî rewşenbîrî jî bi vî rengî rewşenbîrî jî pîvanê wê hene ev pîvanana gelo li vî kesayetî tetbîq dibe yanî dest wek bê lê swar tê ya na hege lê swar neyê ji xwe esasen nabe rewşenbîr rewşenbîrî helbet em nabêjin mesela girêdayî şadekî cameyê yan jî em bêjin rewşenbîr textor heye rewşenbîr mühendis heye rewşenbîr mihamî heye rewşenbîr karker heye rewşenbîr cotkar heye rewşenbîr jin heye mêr heye ciwan heye ixtiyar heye kîjan beşî bixwaze di nav dişê be hem wek nivîskar nav de ciyê xwe digire hem ji kelbestvanekî ciyê xwe nav de digire em bêjin şanogerek karê ciyê xwe tê de bigire insanekî zane wek bêje bi erebî bêjin yanî mutekellim karê ciyê xwe nav de bigire ji bona vê ne jî rewşenbîrtî pîvanê wê ne hene ama em bêjin ew pîvanana
ندروری یعنی یک بیش والله فلان کس تختور روشنبیری یعنی جی والله چند پرتوکی ویهن حتانی که به روشنبیر انا ام بیشن وقت نیویسکار نیویسکار اوتوماتیکی اندوی پرتوکی ته yani divê berhemê te hebe. Ama navê Rewşenbîr di hundirê xwe de pir tişta dicivîne. بله يعني انا ام بيجن وك روشنبير يا روشنبيري روجاواي كردستان كسي گو كاري خباتي روشنبيري كه خوكري چا استيده يا ام بيجن بگشتي كاري روشنبيري روجاواي كردستان ده پشتي شورش انوزه كلمه هي اف 15 16 سالن دي چا استيده Zanê ana em bibêjin wek asta Rewşenbîriyê helbet di dema berê jî di dema ana jî ew Rewşenbîrî azad tune ye. Yani belkî kêm kêm yekliba bibîne. Tune ye. Rewşenbîr divê berî her tiştî di hestê xwe de azad be. Dema ku di hestê xwe de ne azad be wê nikare bi karê Rewşenbîrtiyê jî wergerîne rastiyekê. Yani bibêjim mesela te behsa şoreşê kir. Di hundirê şoreşê de kesayeta Rewşenbîr çi qasî kare vê şoreşê berhemê gotê de çêbûne bike berhemekî nivîsî tewsîqiyên bêjin karî bike vê berhemî bêrike di nava dîrokê de dîroka dema pêş de bêjin yan jî bêjin pêşa rojê de herkes zanîbê pê ku di hundirê Rojavayê Kurdistanê de mesela çi çêbûye. Yek jî erkên Rewşenbîriyê ev e bi em bêjin bi tekezkirin ya berhemê şoreşê adîtir jî di hundirê berhemê xwe de di hundirê bêjin pirtûkê xwe de tewsîq bike binivîsîne vê dîrokê te dî binivîsîn dîrovekekî qehermantiyê heye mesela bêjin Rojavayê Kurdistanê de 10-15 sal qehermantiyê hatî darketin mesela bi hezara şehîd çûn bi hezara birîndarên bajar wêran bûne em karin bêjin bi milyona insan ji cî û warê xwe koçber bûne wek em bêjin miletê Efrînê 4 cara koçber bûye di vê şoreşê de. Miletê Serêkaniyê vî rengî, Girêspî vî rengî. Gelo çawa tê karî bi vêna di nava dîrokê de tu bike tewsîqa xwe dibêje tespîtek dideyne yani. Di bêle ku piştî 100 salî xelk zanibin pê bixwînin bêjin di hundirê Rojavayê Kurdistanê ev bûyar çêbûye bandora xwe bi vî rengî kiriye vî rengî derbas bûye. بله يعني ام بيجن gerek روشنبير پێشەنگên civakê ne di nerîna we de niha divê dema gon dîrok û hesas dem pê derbas dibin roşenbîr di pêşengtiya civakê de cihê xwe girtiye Ne wqasî yani ez bibêjim sedem çi ye sedem yek jî her yek mêldarê siyasetekê yan jî bêjin ideolojiyetekî hezbî evaya jî heye bandora wêna li Rewşenbîrê hatî kirin. Ji bona vêna jî dema me pêşî digom û Rewşenbîr gerek azad bi hestê xwe de girêdanê xwe anan bibêjin nebêjin her kesayetek ji me mêldarê xwe hezbî heye yani bêjin aliye siyasetê de aliye ideolojiyeta gembêjî ji bona vî welatî ji bo Kurdistanê giştî ji bo Rojavayê Kurdistanê her yek ji me tu bêjî nebêje mêldariyekî wîna di milekî de heye. Bes ew mêldariya me gerek nebe astangiyek li pêşiya Rewşenbîriya me. Ji ber Rewşenbîr erkê wînî êgî destpêkê garibê çi qasî vê civakê tevdî dibin sîwanekî kom bike sîwana mafê gel. Garibê dibin de kom bike. Çawa garibê vî gelî bigîne rêkî rast di nava şoreşê de. Dervê tangbûna ideolojiyetên hezbî dervê wêna. Ji bona wêna jî kesayetê Rewşenbîr di bi pêşengê civakê pêşengê şoreşê dema guê li gorî şoreşê xwe meyar bike li gorî wê pîvanê xwe deyne. Wî çaxê ezan pê bibe. Çima di nava dîrokê de pir kesayet hene mesela em bibêjin di Ewropayê de di aliyê Xerbê de di aliyê welatê Erebaa de em bêjin di hundirê Kurdistanê bi xwe de bi daha kesayetên nivîskar Rewşenbîr zane bûn pêşengê şoreşê. Mesela mana bibêjin di var roja de ji xwe em di salvegera Qadî Mihemed de rehma lê be. Yani Qadî Mihemed insanekî nivîskar hiqûqî bû. Çawa mesela erkê rêzgarkirina Kurdistanê kir ser milê xwe
و دست پکر پرچک جی پرچه کردستان یعنی جم بشک جی روجراتی کردستانی رزگار کرد بین ناو جمهوری مهاباد کرد مثلا جبلی وینان بیشن کسایت کوک شیخ سعید مثلا ملبو عالم دین بو زانیاری که اولدار بو یعنی چاو وینا کریبو بخوشی وقت بجه و برهمی خو و زانبون خو تی خدمت گلی خوش رو شده پر کسایت به ویرنگی هن مثلا زۆر سپاس بۆتە مامۆستا یوسف کوتێ سەرۆکی یەکیتیا ڕەوشەنبیران کانتۆنا جزیرە گوت بوو میوانێ بەرنامەیان بێ سپاس جبنا وجی ساعتا و خوش جوار وجی کسی که پیش کامیره سکنه و اکرانی و گشتیره سپاس بود زۆر سپاس بەڵێ بینەر و تەماشەوانên ڕۆژاوا تیڤی شۆپدارên بەرنامەیە دوربین بیاوایی ئەم دەگێژن داویا خەلەکا خۆی یا ئیرۆ مەنەرینên gelek nivîskar rewşenbîr helbestvan û gelek kesayetên kar û xebatên gelekî mezin li Rojavayê Kurdistanê de kirin têde pênaseya rewşenbîriyê şirt û mercê di kesayeta rewşenbîr û hem di jiyana wî de û bandora wî civakê zehmetiyên godikşîne pêwîstiya rewşenbîr bi çi heye ta ku bigê astekê got bibe pêşengê civakê zor spas me temaşe kir ta xelekeke din heftiya were bimînin xêr û xweşiyê de